Siyathokoza ngani zakwethu, uyathokoza umkhulu wasemakhosini lo ndaba exoxa ngofakazi. No, ngithi sasibambe le video. Please subscribe, please to make sure you subscribe when uqala ukubona ividiyo kamkhulu wasemakhosini, and make sure ukuthi you buy the membership. It's from 20 rand nje kuya phezulu. Membership fee leyo kusonishela amavidiyo amanye namanye. Live isazoba khona isikhathi sisekude sekhona kakhulu. Sengibuyile la ku YouTube channel nakuma-social media zingane zakwethu khona besangibambile. Ngizothi kuwena osuke usadinga ukuthi noma uwena usuke ungumuntu kamoya kodwa bekade kukhona umuntu wasekhaya usumsizile noma umuntu thizeni waseba isithi esithize edlozi noma wase eyona. Please make sure ukuthi ungasizi umuntu kanti ubevele esekhashelwe idlozi lakho noma idlozi nabantu abakuphethe, ngoba kuningi usizi oluyaye lushaye abantu okuyibona bona laba esithi abantu abaphiwe nabasebenza abantu. Uhamba kahle bese uthuka ngenhlamba ukube yikho konke obizwa ngakho, kodwa uthola ukuthi manje idlozi wena lo muntu uke wazi uyamsiza kakhulukazi labantu osuke kade nihlala ekhaya, kodwa bese wena usuyamhawukela, usuyamthatha uyamsiza ngoba kwenza ukuthi umuntu ashayeke bese eyabuya esezobuya kuwena. Kade ungasiza umuntu kanti ususiza umuntu bese vele ekhashelwe idlozi. Lalela kakhulu imiyalelo osukutshelwa yona lidlozi nethunywa ukuthi le ndima ngempela mangabe ekhashelwa keqale phansi lo muntu ube ngazi ukuthi uyaguqa kulabantu abakuphethe, ngoba yena wathi ungecasukiwe bese buka wena ngokwenyama wabe seyakhohlwa ilaba okuyibona bona abakuphethe. Ngiyathokoza ngane zakwethu, umkhulu wasemakhosini lo ndaba esixoxa ngofakazi. Message nje incane ngithi sidlulise kakhulu. Please make sure ukuthi you subscribe and share this video, bese siyaqhubeka siya phambili kakhulu emakhosini. Sazoqinisa kakhulu embuzweni olive umuntu siyeza kakhulu ingane zakwethu. Ngiyathokoza. Inamba kusaseyi 072 887 1995 072 887 1995. Umkhulu wasemakhosini show you subscribe. Obafuna ukusupport umkhulu wasemakhosini ukuthenga i-material nokuthenga nje izinto ey'thize ukuthi siqhubeke singathi le channel yanda kakhulu. Please funa make sure ukuthi uyacela kumkhulu wasemakhosini i-bank account number yakhe kuyona le number, bese umuntu siyakusendela ukuthi-ke wena uyaxhasa kumkhulu wasemakhosini umunqena ukuthi upresse leli button ekuthiwa i-thanks button, ufake noma yiphi imali esuka othandweni lakho from 10, 20 kuya le phezulu. Ngale kwalokho you buy i-membership ngane zakwethu every month from 20 rand kuya phezulu. Kwabanye ngakwabanye sazoshesha kakhulu ulwazi, sazohlola kakhulu imibuzo iseza, sazoqinisa kakhulu ngane zakwethu. Siyathokoza umkhulu wasemakhosini lona, umoya lo ovunguza ukuthanda kwabantu abehluphwa ngofakazi. Makhosi, amen.